Izbor plakat nije prirodno. Kad se gradila, kad se obnavljala staza, ne zna se kad se gradila ova staza kroz Marušu, za neke druge puteve točno postoji datum kad se radilo, koje su to godine, to je recimo nekako 19. stoljeće, neke su čak iz 18. stoljeća, međutim ova je toliko stara da nigdje ne postoji podatak kad se radila i kako. Obnavljana je pre nekakvih 15 godina i onda ovaj plakat je donio netko iz sela. Ne znam vam više ime, ali neko ko je tu imao one strojeve građevinske, pa je rekao, Baretić, bit će da je Baretić, stvarno je čovjek rekao, domaći su se svi jako angažirali na čišćenju tog puta, svi su tu radili i to onako zdušno, sa voljom i od srca, to je bilo prekrasno iskustvo uopće sudjelovati u tome. I onda nam je taj Baretić dovukao sa nekakvim dizalicom, sa onim građevinskim strojevima, veli tu plakat da bude, da se zna kamo se hoda i što smo mi to uredili. Hvala mu od srca. Ovo što smo dolazili, vidite koliko je to pozivano, znači to su one staze nekadašnje ceste. Kolni put je bio tu, tu se s kolima prolazilo između sela, a ovo gore su bili pješački putevi, ne svi, ovaj konkretno da. Ajmo mi u Marušu. Kvalitetno su se živjeli, a ni to bilo sasvek fino, hladno pa su zanišli. Nije više daleko, još malo. Jel možemo? Još 10 minuta. Možemo. Šta 10 minuti, kamo remo? Da li je 10 minuta? A ne bi previše. A ja ne bih našle babe. Neki nas još umrali.